Good morning. Ngasigi video happening yung minarasi ko ma'am. Ngasigi card ki message adagi timing ko. Timing sa ayuk ta angan babudi half from ne ama katang ngarang ay do call dana thinga kanda pung ama dining sangak ta na post it tawra thamgram ne. Kaino oina pura sembadi ngamdam ne na ithoaga oina post tawgim ne ko. Adu dumaino oina check tawbiro ko ayuk yam ganbagi hazikan exam tawone na angangi. Tugi Later same given at just post hadi can no either go in a half given video in the same given at the sticky card home got on top recipe. Ngasi say a piggy tang jo oiban in a qua cleansing part kumba secret of buco. Thangja so ye to gi lamta thangja ki ka so oibane ko haidi cleansing gi haragati imung manung sengdokpa kotpa adagi isha sengdokpa admaina hai tare ko phattaba energy lokthokya haragadi cleansing tawbiba se ko cleansing se haidi ena mamang da budi hai gre ko salt water taro se atuga any technique akoina ga sum thaina kano akoi khoju lekham ke ka thadokpa su ke su kai de ko haidi thangja no minung dawerang gumba se khoju lekham harase morok harase ko Morocco ina mamangda mathabado Morocco ni tezabat manasu masu hiding asai wish fulfillment gi katang na tabi to negativity su remove to buneba adu taste pata do ga ina hiding ma pandale be yawi dana ko ma pandale be yaw da hidi khujulu kham do ke available oi dena ko do na adu shina be yaiba Morocco ni taste pata ni adegi khogi kaino hapaga hai taro hangamaru gumba kai gumba hapaga adum basu yai ko aduga only just Morocco katang taro yai ko adu ahambada akogi card ki message ing minarse ahambagi se ko aidi ahambagi se haukiba keno tawraga haukiba nugaitaba sum leibase adumba khanjalaga leigano hai ko adum leiba na tawe ko adi kitang haidi keno to hangiba hai tare ko let go to hangiba chalhangiba adugi poto sum ningjanga khallaga leraga haidi afaba ga shu poro oina ko haidi afaba pot ningjang banate phattaba poto sum ningjang leiba wani da aduna haidi adu mayam do chalhan gro adu matungda haidi isada afaba lakani wakhan phattaba do chachra kanda wakhan afaba do gi jaga do thambi wani da ai life sida hai tare ko aduga ani shuba se keno ma chatke tawge kai khallaga tinga si tawbiba da kem kai de ko aide na keno hoge masi bu chachra chalojira kai khanjana ba gumba leraga di chatpiyo ngasi chatke haraga di ko ahum suba se na ko kitang ai na ngasi kenom tawdoine haragari yam ka haina hai gano mingonda ko aduga ishagi oina haraga su ko sida hai tare hadi kitang ngasai en hai gu Saturday ne cleansing ke ka tobio ko pio ka haba do ko aduna cleanse ke ka toroga lighten khoiram bio ngasi se phazana ko hadi lighten khoiram bai de duk thaba ko pa aduni ko atai yen ba ke shunate ko phazana pujam ja atu yuanate ko aduga akogi timing afaba se ki pung 3 ka minute ahum dagi ko aina manga budi ibne ahum se adi 5 in even ngarang budi ko actual dadi amuk 3 ka minute ahum dagi na nipan ga minute makhai nipan ga minute kontra nipan makhai phawbom le ko hambai 3 ka minute ahum daina nipan makhai phawbom le re adu matung na mutra mathoi ga minute kon taruk dagi na nungdang nundhin wairam gi hai tare ko pung ahum ga minute yankhai phawbom le re dagi manga ga minute 35 dagi na pung 3 ka minute yankhai phawbom le re adagi nipan ga minute kun ni thoi dagi na ahing nongyai gi pung baroga minute yankhai nipan phawom lere ko sisina akoigi afaba timing ko thangju numit se black use to buyai adegi purple machu use to buyai ko adu sum aina ga mamangi video sengki bada handa chahi black set kanu kaina haiba ga mu ngai duna hadi mekhet machu gumba set pi bayai ko adu sida leire ngasi gi video se ma'am thank you